Sjedila si za mašinovšila si, pitali te oficiri čija si. Sjedila si za mašinovšila si, pitali te oficiri čija si. Seba, imaš ti zapisati? Viš da nam imel nič, nažalost. Maro, Marice, dušo i srce, izgore mi srce mala zbog tebe. Ne pitajte oficiru čija sam, vodite me vaša kuća, vaša sam. Ne pitajte oficiru čija sam, vodite me vaša kuća, vaša sam. Maro, Marice, dušo i srce, izgore mi srce mala zbog tebe. Maro, Marice, dušo i srce, izgore mi srce mala zbog tebe. Royal Lifestyle. Sad. To mi je zanimljivo. A što imate? Zdravo! The trash, you know. Oh. Evo, naredil sem ipski intervju, si ponosen. Evo, to je pa ipska priprava pa dirkališča, ja, definitivno. Zalivanje, ja? Puno, malo se zalivi. Tole imamo ipsko pripravo našega teniškega igrišča in kdo je ne naredi bolje kot Royal Lifestyle sam. Hvala lepa. Zdi se mi, da sem bil v točno tej situaciji en let prej, ko sem Royal Lifestyle konfrontil, ne znam po slovenski reči, in me je prosil za pivo. Torej, če želite pogledati ta video, ki se imenuje Brez piva ni tenisa, se takoj prečakirate zdaj, link bo zagotovo dan. Lep izrazi. Oh! Kjer trik? Kjer človek? Kakva legenda. Konč. Evo, vidim, da smo končali. To so pa nenavadne soline. To so pa nenavadne soline. Tako je, ja. Next level. To je vse viška peska, evo ga. In ga dol skrepaš, potem pa kaj, ga storaš? Ja, malo ga bomo dali škladi. Italiani, la Trieste, dove anche da Milano, anche da Milano, allora questo torneo ha delle dimensioni internazionali. Tu pa imamo podelitve ali nagrade za vse najboljše tenisače današnjega dneva. Čestitke vsem. DJ Adriano, vsi skupaj. Darinka Čalja in Goran Zapotnik. Za prvo mesto, za Gorana. Vi malo se fajn, če vam pravi,
Imamo pa tudi pevca tle glavnega, Tomo Jurak z Ljubljane, in aplauz tudi za Tomota! Kuku! Ex-kuku! Smrdi! Two favorite colors.
mago Bogdan Fras. Grande, grande. E l'applauso na Borbozzo! Bravo! E czuje! Bravo! Scherza, scherza, so. On my own, wanna share my love with a woman, wanna bring a wild man back home. Darling, got to have love tonight. Here it comes!